Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. Bu kunun esas hadiselerine hakkında bizim muhabirlerimiz tarifette bugün programımızda. Kırım'da Rusya Federasyası'nın ana yasa günü kayıt edildi. Bugün 14 repatriant ictimai destek çareleri aktaşı etnemeler elde etti. Bugün Ahmetçik'te Rusya Federasyası'nın prezidenti saylavlarına hazırlıklar müzakere edildi. Cumhuriyetinin Maliye Nazırı Irina Kivika matbuat konferensiya devamında esabat berdi. Bu videogerli halarını bizim yanımızda seyretiniz. Akmezcit'nin havalimanında 5 milyonuncu yolcu karşılandı. Bu kezlev sakini Evgeniya Drap oldu. Havalimanın vekili Kırım kadınına 2 sertifikat bağışlandı. Bugün Rusya'da ana yasa yani konstitutsiya günü kayıt edildi. 24 yıl evvelsi umumxalq referendum olup geçti. Onun neticesinde yanı esas kanun kabul edilgen adam. Bu vakit devamında onun metini aman denişmedi. Tek bir sıra regionlar kenişlenivi ve prezident ve devlet duma mebuslarının vekiletleri devamlıca olmasaqta denişmeler kırsetilgen adam. 2005 seneden beri ana yasa günü rahatlık günü sayılmay. Kırım'da Rusya Federasyası'nın ana yasası günü kayıt edildi. Devlet Şurası'nda bu münasebet ile Cumhuriyet inkişafına ese koşkan Kırım sakinlerini takdirlediler. Mekteplerde ise açık dersler geçti. Tafsilatlar Nev Betike levhamızda. День Российской Конституции. Ana yasa, kanun, ақ hukuklar, vazifeler Ahmetçik'nin akademik gimnaziyasında geçirilgen cemiyetşınaslıq boyunca ders cetvelde yok. Buna bakmadan büyük sınıf talebeleri bu fenni büyük meraknen огреneler. Конституция – это основной закон государства, и каждый гражданин должен хотя бы в каких-то общих рамках понимать, что вообще дает Конституция и о чем в ней идет речь. Думаю, каждому не только гражданину, но и человеку в принципе о том, что такое само по себе государство, да, то есть и как оно себя оппозиционирует, и в принципе как оно будет себя вести, и что мы можем получить непосредственно находясь, то есть находясь на территории этого государства, и также то, что человек должен делать, дабы не попадать ни в какие сомнительные ситуации. Açık ders 6. kadet sınıf talebeleri için ötkürüldü. 11 yaşlı Aleysa Smirnova adliyeçi olmağa istey. Ana yasa bilgileri ona pek gerekli. O endi bala hakları ve hayvan hakları mevzusunda ek ilmi iş yazdı. Я выяснила, что сейчас на данный момент приняли, вот буквально в прошлом году приняли закон, который запрещает называть ребенка именами таких, как вот я уже сказала, сатана, и нельзя принимать сокращение в имени ребенка. Bununla beraber bugün ana yasa günü 14 yaşlı Ahmetçik sakinleri Rusya Federasyası pasportunu elde ettiler. Rizikalarını Kırımbaşı Sergey Aksyonov berdi. Tantana Kırım Cumhuriyetinin Devlet Şurası binasında da geçirildi. Cumhuriyet inkişafına büyük isse koşkan 7 balanın ana babası Anna ve Andrey Dinkoviçlar medal ile mükafatladılar. Уважаемый Владимир Андреевич, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие в зале, большая честь для нашей семьи в этот знаменательный День Конституции России стоять здесь, получая с ваших рук высокую и почетную награду. Bundan gayrı hukuk korçalayıcı organlar, medeniyet, ilim, tahsil ve mühendislik vekilleri de medallerle takdirlendi. Alime Kaybullaeva, Safiye Şukurova, Kim Bekirov, Ervin Emiraliyev, millet için. Kırım'da sağlık cihetten imkanları sınırlı olğan insanların sayısı 100 binden ziyadedir. Her yıl onlar için infrastruktura inkişaf etili ve sakatlar teşkilatlarına yardım gösterili. Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov Umumrusiya Sakatlar Cemiyeti'nin reisi Mikhail Terentyev ile görüştü. Onlar sakatlar meseleleri tanış olğan Umumrusiya teşkilatları ile işbirlikini müzakere ettiler. Sergey Aksyonov toplanğanlarga Kırım'da becerilgen iş için teşekkürler bildirdi. Мы за развитие, в данном случае, инфраструктуры, развитие системы помощи инвалидным организациям. В принципе, должна быть все это переадресовано, должно быть все конкретным людям, конечно. Мы сегодня только говорили по элементам доступности, конечно, что
Программа, к сожалению, на темп еще на нормальный не вышла. На следующий год будем увеличивать объем финансирования. Сейчас вот сидим, просчитываем источники, понимаем, что для некоторых людей отсутствие доступности – это все равно, что нет крыши над головой, то есть как бы для здорового человека. Но если нет возможности попасть в учреждение образования, здравоохранения, социальной защиты, то, конечно, это все в огромную проблему, колоссальную превращается. Михаил Терентьев тарифы тыке Кырмакиметі сақат инсанларның меселері чезілуіне мұзбет бақалар. Емді Жүмхуриет акиметі епысы программаларда иштирак етмек ве олдукча ярдым постермеге азыр олғаны қайт етті. Мы надеемся, что наша региональная организация крымская будет таким здесь связующим звеном. Мы понимаем, что очень много общественных организаций на территории Крыма. Мы недавно утвердили стратегию развития ВАИДа 2028 года, где у нас не только есть внутреннее развитие, но также и взаимодействие с другими хорошими общественными организациями или партнерами, которые работают на создание полноценной жизни человека с инвалидностью. Русия Федерациясының ана яса күню әмде Сейтлі районында қайт етілді. Бұл байрам күню реабилитерленген 4 қорантаға яны евлерінің анақтары тақдим етілді. Яны евге көчкенлеріні бізді мұхбиріміз Султан Естекаева хайырлады. Мына бу чоқ бекленілген күн. Мұтлы ве бақтлы сәйіплерге яны евлерінің анақтарлары идея етілді. Енді олар өз евлеріні қынтавлы yapmaға азырлар. С 90 года я стою, 27 лет, вот только я получила. Спасибо за чуткое внимание депортированным крымским татарам. Сау болсынlar. Яны евге көчкенлер арасында Мамбетовлар қорантасы. Олар бүгін Сейтлер районының Чаяк көйінде кеніш евнің сайыбы олды. Евел олар қызайы евде яшайдылер. Анда эсас телюке диварлар эшелеві, ветемел yoqлығы. Живем и боимся. Ложимся спать, боимся, что упадет. Ветер дует, боимся. Бақтлы ве эйджанлы Недим Мамбетов өз евіне yol алды. Бақып шыққан сон, өз бұйы қуанчыны ифаделемеге тырышты. Недимбей бүгінгі күннің вақияларына инанмай. Енді ярын өз яны евіне көтчіп башладжақ. Никаких претензий. Есть ванна, теплый там газ, вода, все у них есть. Бұсене Сейтлер районында реабилитерленген гражданлар үшін ев сатын алынывына 6,5 миллион рублей айырылды. Бұл программа енді 2 жылдан берлі çalışа. Бүгін районда енді 13 қоранта өз евлерінің сайы болды. 4 квартиры – это результат работы этого года, 9 квартир и домов – это наш результат за 2016 год. Всего на сегодняшний день вручены ключи от 13 домов квартир. Енді яны мескенге көчкенлер ерлешіп, яны елні өз евлерінде қаршыламаға азырланалар. Султан Естекаева, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Бергі төлевінде қырымларының істігі арты башлады. Ярымадада шақси иш адамларының сайысы 18,5% арты. Бұл мәліметні матбуат конференцияда Жүмхуриетінің малия назыры Ирина Кивика сеслендірді. Я думаю, что это произойдет, когда построят мосты, когда будет у нас железная дорога, сразу начнет более развиваться промышленность. Наверное, нам на это понадобится хотя бы 10 лет. Назыр қайт еткенне көре кележек сене Жүмхуриетінің бюджеті 174 миллиард рублені тәшкіл етежек. Бұл кечкен сенге баққанда 27,5 бинге зиядедір. Федеральная целевая программа как построена, что большинство объектов сейчас сдаваться будет в конце года, да, и, соответственно, расчеты будут идти, и формы закрываться строительные в конце года. Татарстандан Мемур Уфас қызметінің yol başçısı Оладжа Қырым-Яқияр бойынша федераль монополияға қаршы қызметінің яны ребер бүгін тақдим етілежек. Қырымға тайын етілмезден Евел Евгений Костюшин 2013 сенеден берлі Татарстанда емек Девлет инспекциясының ребері еді. 2010-2013 сенелері о Мари Эл Жүмхуриетінің Уфас қызметінің yol başçısı еді. 2007-2010 сенелері ise Татарстан Уфас қызметінің ребер муавины оларақ çalıştı.
Ақмешіт район шурасының мебуслары Сергей Донецны район мемориятының башы оларақ тайын әттілер. Комиссия азалары район шурасының бақылуына район меморият башының бірінші муавина Сергей Донецның намзетіні ве район мемориятінде Малей идаренің мудирі Андрей Клишевскийның намзетіні алғышладылар. Ақмешіт районының эвелкі башы Ирина Бойко бұндан эвел қырым пайтақты мемориятының ел башчысы муавины вазифесіне кечкенеді. Бүгін 14 репатриант иштимаи дестек чарелері ақташы әдетнамелі әлде еттілер. Тантаналы тәдбір милетлер ара мұнасебетлер ве сүргін әтілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінде кечті. Бұл ерден Айша Шулакова девам әте. Удостоверение. Ахмеджетте яшаған эки ватандашымыз Айша ве Хатыче ханымлар біріншілер сырасында шаадатнамелер иле куландылар. Бу параны иктисат этмек үчүн гүзел бір имкандыр. Имтиязлар берилген сон олар чокча сияхат этмеге ве чок яны ерлерни көрмеге имканлары пейда oldu. Я очень, конечно, рада, что нам выдали удостоверение. Теперь будем бесплатно ездить. Реабилитирленген гражданларга иштимаи дестек чарелери Ақташ шаадатнамелер берилмек үчүн весикалар күзде топланып башлады. Энди бүгүн Девлет милетлер ара комитетинде оларга шахсен Ленур Абдураманов шаадатнамелерини тантаналы суретте багышлады. Бүтін Қырымдан 14 репатриант ilk сефер шаадатнамелерини элде эттилер. Олардын ярдымы иле иштимаи дестек чарелерини элде этмек мүмкүн. Бу шер жемиет наклиясында электричкаларда, тренлерде, эмде Кырым сынырларында шер ара багланууда имтиязлы кезюв. Кубанчлы bir unutulmaz gündür. Elbette көп bekledik bu günü. Allah'a şükür, Allah Teala bize yetiştirdi bizi bu günge. Rusya prezidenti Putin'e teşekkürler bildirmek gerekmez. Çünkü o arkalı bu meselelerimiz çözülüp epeyce yaxşılıklara eriştik. Репатриантлар сүргін әтілген халықлар реабилитациясы Ақтайымир амелге кешірілгеніне қуваналар. Мади ярдым толенне мескен айрыла. Бүгін есе бұ шаадатнамелер. Я очень довольна, что нам дали. И что мы можем в любое время пользоваться этим. Вот это я хотела. И всем благодарна, кто хотел это и сделал, и довел до ума. Sağ olsun Ленур Bey. Sizler sağ olunuz. Böyle hürmet yapmak için, yaptığın için çağırdınız bunda. Pek kuvvançlı günde kuvvandık. Sağ olunuz. Девлет милетлер ара комитетінің хадимлері хабир әттілер ки, егер реабилитация ақта справкада ве паспортта берілген малюмат фарқлы олса, махкеме қарары теслим етілмек керек. Специалистскому госкомитету также осуществляется выезд по регионам. Мы заблаговременно отделы территориальной межданц об этом извещаем специалистов, формируют они людей с заявлениями, ну, то есть уже с документами необходимыми, и оперативно, быстро наши специалисты принимают эти заявления. В последующем, надеюсь, что также будут уже на местах выдаваться по истечении 30 дней данное удостоверение уже гражданам. Шаадатнамелерни алмақ үчүн весикаларны Девлет милетлер ара комитетине эравта чаршамбе күнү саат 10-дан 16-га кадар тапшырмак мүмкүн. Бунун үчүн ариза язмак керек. Bundan гайры паспортнын реабилитация акта справканын копиялары ве уч эки колемде фото олмалы. Весика бір ай давамында азыр олор. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Милет үчүн. Сыныржылар Қырым сакенінден бұйық партия наркотиклер револьвер ве ярым миллион рубле тұттып алдылар. Бұ ақта Қырым сыныржылар идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Еркек яшаған ерде кечірілген оператив араштырыжы тедбірлер кетішатында 17 грамм наркотик ве 535 грамм қанунсыз модделер тапылды. Шындық вақытта оқу қорчалайжылар жинай иш ачылы вақта қарар алалар. Еркек 3 жылдан 10 жылға жапске алына білем. Емді 500 bin рубле пара жазасы тайынленмесі мүмкін. Қырымның эпосы сайлав бөліклері видеокамералар или донатылмақ керек. Бүгін Ақмешітте 2018 сенесі мартының 18-не планлаштырылған Русия Федерациясының президенті сайлавларына азырлықлар музыкере етілді. Мушавере сайлав комиссиясының рейсі Михаил Малышевның реберлігінде кешті. Оқайтетті ке Қырым Русия президентінің сайлавларында бірінші сефер іштірак етті. Оның үшін эпосы сайлав бөліклері азыр олмақ кереклер. Компьютер, видеокамера или донатылмақ емде мутехасыслар инсанларға бұтын малюматны тариф етмек кереклер.
Сказать, что будут задействованы все 27 территориальных комиссий, 1167 участковых комиссий, плюс будут образованы еще порядка 40 комиссий, которые временно, так сказать, будут работать. Центральная избирательная комиссия распределила средства на проведение этих выборов. В частности, они распределены и на Республику Крым. Об этой цифре, об этой сумме мы будем говорить после того, когда получим эти деньги, а они будут направлены только после назначения выборов президента. Bu yerde yakında pencereler koyulacak. Ular açık götürülecek de arka olacak. Pencereler yakında koyulacak inşallah. Bu Хадими Джаминын бинасыдыр, onun тек темели қалды. Ерлі сәкінлер тариф әтейлер ки, бина реставрацион ишлерде мұқтач еді. Мұнда диварлар чатлап төкіле еді, дамдан есе сув аха еді. Ярдым сорап сәкінлер чешет идарелерге дефаларча мұрачат еттілер. Pencereler keldi, Allah'a şükür cemaat haber ettik. Cemaat'a yazdan belli soradık yardım. Bir adam gelip bunu toledi. Cami pencereleri keldi. Allah'a şükür. Dan yapılacak çok işlerimiz var. Cemide iş da çok damlı tabanlı divarlarını yapmak gerek. Yerli sakinlerinin sözlerine göre kuruculuk malzemege ve iş alıp bargan insanlarga tölemek için para endi yok. Seyran Kerimov Kırım Müslümanlar Dini İdaresi'nin gönüllüsü ola. Onun yardımının 5 cami gayridan tamir etilüvüne para toplanıldı. Для окончания этой мечети надо более 2,5 миллиона рублей. Вот такая сумма должна собраться. В течение года, мы думаем, эту мечеть тоже закончим. Bullur adlı Kırım Müslüman kadınlarının içtimai birleşmesi Hariye akция geçirdi. Olar toplanğanlarını konser programması ile kuvandırdılar. Takdim etilgen garmalıqta kazanılgan paralar bu ise 15.000 ruble Muşaşkoydaki caminin gayridan tamir etilüvüne yollanıldı. Vişanaya camisi pek harap bir ayılda. Anda çok yardım gerek. Çünkü hem kuruluşu da devam ediyor. İş pek çok. Eminaresi var ama yani camini açmak için de çok yardım gerek. Yardım göstermege istegenler Muşaşkoy'un imamı Delever Emirusiyinov ile telefon vasıtasıyla bağlanabilirler. Onun numarası Hoşma 7 978 813 61 70. Bundan gayrı paralarını Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin hesabına geçirmek mümkün. Safiye Şukurova, Ramazan Alivapov, Millet için. Bu noktada yanımız sonuna yetti. Gelecek haberler programmasını kaçırmanız. Akşamlar rahat geçsin. Bizle olunuz.